Ni ke redaksi nakulah, ni ke perasaan nakulah, ni ke terjemahan nakulah. Manusah simake pak ka umur been jadi at-takatsur. Siwang muang ka umur been jadi at-takatsur. Pok nompok tunya. Beni alak ko pak. Beni nyari kasap. Pok nompok katunya. Tompok tunya. Padahal isabo isimpen. Nengibang arwah apa parlo na buk? Andi pese sebab nengibang. Ayo apa parlo na? Tekku tak tekku ya bes tak ya bes manfaat tak manfaat ada nginep robera. Saya teku sampian rekening avera atau les situng 0,00000 cek banyak. Sampian butuh 0, mari nulis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sateja para alim, para kiai, langkong-langkong semulja Kiai Haji Ansori, senyepwe lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Al-Ansor Rompen Kunah Tungkek. Sareng sateja para kiai selain nyon soporah abdina tak ngurangi rasa takzim juga taat sanaus tak nanput asma aku ngepon setong persetong ada satejana abdina sangat amal jaki. Sateja para tokoh masyarakat utamaipun Epu Kepala Tisah Rompen Kunah asarang sateja seabento pemerintahan tisaipun abdina sangat amal jaki. Sateja para asatid wal ustadzat lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Al-Ansor abdina sangat amal jaki. Sateja para wali santre, sateja para simpatisan, sateja para kaum muslimin muslimat, satejana abdina sangat amal jaki. Para rabu sesami mulja nomor setong sebelum nate kada lemah peten kaula pro apa krempe ke angin ningi masalah niat ta orang mengaji anak. Kaula ben ajunan mun niat mengaji anak, masakola anak, memuntuk anak keng karena Allah, make anak butuh tak tetipan ponapan. Make anak gendeng tak aise ilmu pan ponapan. Make anak rosak sal-sal sabureula tak tetipan ponapan. Niat mengaji na kaula ben sampian pakun oleh kenceren bungkol sesampurna dari Gusti Allah. Setong contoh ajunan mengaji anak, ajunan memuntuk anak. Ia teraki ke ponduk se anak mulai depak sampai ambu muntuk tedung meloloh. Mari tedung ngakan tedung boleh, ngakan tedung boleh, ngakan tedung boleh. Kare semuli ya bera. Pabeli tedung boleh. Sanaus sanamong lakona anak tiga tipe ni kendengi ponduk keng salanjeng reng sepo memunduk anak karena Allah mulai monduk sampai ambu memunduk pak lekor jam tak ambu genjeren ni paring akiban Gusti Allah. Mila nangireng kaula ben ajunan dalam hal pon apa bisaos langkong-langkong mengaji ben memunduk anak pakeng karena Allah. Cek karena selain langkong-langkong para rabu sisami mulja kak dinto tak namung urusan memunduk ben mengaji anak pak nyon seporah ongkunah sanaus seorang alakoh muniat karena Allah tade rogi nade. Contoh ajunan penikah muka toko keng niat teka angku nyari nafakana anak ben bini teti parentana Gusti Allah. Mulai mangkat aja ke toko sampai paleman dari aja ke toko aro kenjeran kegapi urusan hasil tak hasil kerus tak kerus paju tak paju
kini ke urusan nomor 2 keng mon ponlan iya mon ponlan terpaju keng nomor setong mak letak rogi abba mon kaula ben ajunan niat tak karena Allah ngiba mulai hasil tak ngiba mulai hasil amponlah hasil pasti miturut Gusti Allah ampun lang ngiba salamet pasti keng mon niat dah aja ke toko keng karena terotulia soki pada ben tetangga arubulun tantoh oleh hasil ben pasti letak kira oleh ridhan Allah mak lebek beda merasa umur kaula ben ajunan apa sabab ibadah sekatare maka Gusti Allah belum tanto sifat deng ke mata contoh iman kak diman dan kula mator Imam Ghazali panika ika mimpi ben setong orang Imam Ghazali nikah orang alim pak Imam Ghazali panika ilmu nala luar biasa ngarang kitab sanyak banyak Imam Ghazali ibadah na tak arang korang keng ika mimpi ben setong orang sepaling ika senengi ben Gusti Allah dari lalakon na Imam Ghazali nikah beda lala nginom kamangse na Imam Ghazali ngake nyapurah kamangse ning-uning bede lala nginom ipaburung ben Imam Ghazali niser mi agenggu ka lala nikah kan nikah bele pong-pong musim lala nikah mak katon sampian bila juk tojuk kena ben paneben pas ger pas sama kita masalah se kamaksud abdi naga dinto para rabu ibadah na kaula ben sampian belum tanto simut deka mata ka rusi kani sere sekatare maga Gusti Allah nyon sebora bedo orang ngapur ning swarga can Kanjeng Nabi arwah simul jerwah ning swarga ruah beni gara-gara amal secek raja nah tapi gara-gara abeen tak ning nangale bareng agenggu ning jalan pas tuli panyinglah mi takwa aperian ka orang gara-gara apa nikah milan aja ocaan menyingla beto bencang nengi lorong mi takwa aperian ke selain raja pak kencir namun keng ikan niat kangku itu ti manfaat engki napa boleh jalan copek ele beri ben sambian ken kiamat keredung tedungan bian berapa ongguan pak nyon seborah kau lekan sering acerita nengi compok beda orang apa reng lampu esabe neng ipat tunah pesantren esabe ipat tunah pesantren ning oning senyompeng entar kecompok caepon amimpeh orang sepona dateng abele cek lampu se sompeng aki panika mate cong tuli entar ka ponduk ya lampu se sompeng aki beenro aromate mun taker gentelasan beenta intar ka pondok ke dermistah engkau tak rida di anak pada ben tak langkong kiai abdina tronyong lampu ngage yo di lampu ternyata odi tak mate lecek berarti mimpi negeni ka baci ning dateng pengurus ka abdina beda pon apa ajunan gak tuh enjak ningku lampu ya pak cia mimpi areng sepona dateng je lampu mate can pengurus kak dinto cedki beeri seyo beuy gara-gara ced mate orang kampung arasan saja tuli obey terus tepak ketikungan biasa terak pas tak terak tu ditakon apa sebab canreng sepon se datang kami pecong engkok ngampong genjeran keteraan lampu jadi jong sal beda orang lebat nengi bebena lampu jadi ya singkok beri genjeran rajo paringi kejumbaran raja kan Gusti Allah lampu isabe nengi lorong mun ka masjid mi reng bagus malolo si ongke mun lampu isabe lorong kan makiling malingan orok lebat kia tore sambikir nikah lampu nikah napa boleh ajunan pas keduan tanah capok lebat di jalan pas ajunan motor kagelebuna bu kelebun mun beda pelebaran jalan din kau lepas kalak semeter pamar ya ya upama beda sejat ongguan ya tak apa bela kagelebuna beni dek je katon beni bagi nama masuk mobil ya dek je pada emar ya
Momon tada ring atuti ngari tak terus kulitan. Terus. Aku tak terus kulitan. Ya beni begini nah. Saopam Maria Vera. Apa napa sebab mun lampu beda mati nabuk keng montana zambian saya kesombong kentina kiamat. Sahapa ngakan tanah. Pasir singis kisah tanah pak. Mun lampu beda mati na keng montana ajunan magi jalan sedak berada timur ni pas kabala kagalebun bu kalebun din kaula kenikah mun beda pelebaran kala semiter tak kira tado keung dina kiamat ajunan pas nyon sepora mentir parina lejong umur kapi kaula ben ajunan mun pon nyombong tanah ike bae jalan penikecan hukum akal pirak karimateh pah menyaman mati gini kesal beda orang lebat nengilan jalan gini kah tong setong orang selebat bekal mendatang genjeran kasihan di tanah saya sombong ngaki mila namun beda tanah lebat di ben lorong mun beda lebat etanian semak kapak kerja saja tambah ibet toh ngiding toh ya marilah jelas ya lah tak usah wah tak usah aja pahala juga lah betul na deki tina jeki ting tu tiga jareng mare pelester rosak boleh ke mare pelester rosak boleh iku boy bot le bot oh pak nyon sepora buk orang sebagus rese amanfaat apa senarema manfaat se amanfaat se iya lemben Allah se asadeka napa senarema sedekah si asadekah kan jerbuan sedekahan asadekah boleh dan kalau sering matoreman keaman se oleh genjeran penikah se ngormat benih se hormat kaulah penikah make pahisi yombun ajunan ilo polik ngak ria tanang itel pentel geli papotong ai peroro engkok tak oleh apa je buk orang hormat orang tak oleh apa je saya oleh genjeran saya ngormat ajunan ngormat kiai beda genjeran pak ngormat orang panik kenapa boleh niat ngormat ka ilmu sejat andiin Allah ilmu panik saya hormat tak oleh apa je maju je gila hormat orang yang kadang tak kira mikir saya oleh genjeran ben saya lemben Allah saya manfaat beni saya minta manfaat Tetimon bada kaula ben ajunan ki kaparlo ben orang kaula ben ajunan di andi ko sepeda motor ko mobil ko endi odong-odong VR apa laku yang jam ben tetangga oh kaperak kini kecaran Gusti Allah ka angkui memeras umur kaula ben sampian tak lebat beden lebat di andiin kaula ben sampian kaula ben sampian situ ti meras ma yo sing jam pangerti ki ya Ilajat library ngincam bah kita ada sekelangkong ngat ada apa ngincam sepeda motor abang letu pabeli letun lah ni beni boy ya tekan tapan di imare ngincam VR jadi ya selala tak noro apa tore papa de faham kaula ben sampian beni ka para rabu si sami mulya belum tantok amal ibadah si mode ka mata bisa-bisa kau leben sampian selamat ku laku ilantaran nak potong secet pocet ria kau leben ajunan depak ke ajunan Gusti Allah ningoning banyak ke ni ka kencerna pasera pangeran mak cek raja nah beda kencerna safina beda kencerna sulam beda kencerna tajwid beda kencerna tadarus beda kencerna muhadarah beda kencerna fikih beda kencerna bas ni ka kencerna pasera ni ka pangeran jeriaan din baan leka maja kau letak toman ngaji fikih kau letak toman ngaji safina jeria anak baan neng madrasah ngaji Quran neng madrasah ngaji fikih neng madrasah ngaji safina gara-gara baan si mengaji ke madrasah maka tak norok ngaji baan oleh giyah ini kenyaman meras pak Aba alakoh kejauhna
aba lesok nengi besabe nengi gel tegel keng ikere mi genjeren tak igeresah ani kenyaman meras umur sepenting syarat ta setong se mangaji kudu gaula ben sambian beni norok kanjana tak bepah masuk tibi anan sehingga le penting genika milan kan abdi namator mungkin pas perak norok kanjana anaan mak kita kerja di kiai raja tak milo pan-pan ben bun raja karena jet ko turok norok ka ilmu na anak ni keten kuliman ka man mator bani ka Prabu ayo kau leben sampian makipun lelejer mati di tanah laku nasa du malam pokok anak abajeng sal abajeng kau leben sampian makita iput sebut di alam kopur milo genjer na abajeng anak sal ngaji makita iput sebutnya mabentai ngake ngai pakun milo genjer na ngaji na anak saya penting syarat setong saya mengaji kau leben sampian saya masuk madrasah saya ingin tahu abajeng oleh na kau leben sampian milana cakancah asatid rukuru diniyah nyon sabora ajunan makita padah bon rukuru sila di NIP roh tina makita padah tak oleh gaji dan padah nasi asragam masa batuan wallah bungkol diniyah dari Gusti Allah ku laku pokal tuti orang semul jeh cejuduh mantean rukuru diniyah panika mulang Quran, mulang reng abojeng, mulang reng awudu, salanjeng ilmu na panika yang kui ben santren nah, aben make ampun langit dah milo kenceran dari Gusti Allah. Diniyare tak pada ben kulakuna bu. Itu ben SMP, ben SMA, ben SD, arwah ben SMA jadi nyaman praproro. Arwah beda praproro naro, keng mon diniya tade. Tada milan atore makle miloh kadu anak foto kau leben sampean pun lah yakin orang muncul ipa merasa umur ben Gusti Allah pasti ipa paraten kena foto nah lain ilmu bila ningke kasetong orang panika nyon sabora mak pole manusia setak mulje emuniteng ke ilmu nyon sabora no ates larang gara-gara kecak apa boleh silancang bunton roh le murai guru kan larang buk aro gara-gara penter tatemu ben gentak etero munyen gentak tatemu ben koceng etero munyen koceng tatemu ben nuk rijal etero munyen nuk rijal make ki pada ben penyek ngak dia roh kita itu mau je laki je bini mon sianya mates ben murai arwa larang ara popolan kecak ben penter kaula toman melek ates ki beden ngibun lebun nah ki beden ngibun lebun nah ki buru patoro na diri bun lebun nah tak to ngabrelekan nah 300 sabitek keng sapa meliano keti 300 sabitek kebaya apa marah ara popolan ya tak itu mau cek apa parlon na pak no keti ni kamak ni ruwa cek reng beden na pera amancok pera beden tadek tekuna ka padi sila tak ngerti ka bentana orang sila le iyo je nyantir kunong kuna no keti menika buk opama beda orang sakit make singa teraki depak dupi kep keng pada pudun na kekepi aro perak teti rombuh depak ka masake muti peker pah dupi kep segale asontor son singa teraki aro perak entar nangis aduh pak beremar ya pak ada entar gulur perak pak sampian tak usahnya banyak ibu orang ke rumah sakit cukup kedua pokok pada ngerti bentau setong no kui sesake setong na boleh entar ke administrasi mari urusan dupi kep seke bokeng berak entar agulur sarka kakap pirwah ani keparlo na ilmu yang berak nyanyi perak nangis anga-anga ya jalan nebus lagi obat ke apotek ke apotek ya dia mutipah pangale borokon ke dia reng ingat nih kecil orang penikamun pun etongko ilmu arge
Mila ngereng kau leben ajunan cek noronaki putuh kena potoh kong langkong ebab agama bu mau nebab agama panika aduh panika mila nakanten kula mator eman kaman ten kula mator ulama bede sengo komi makro atau bu rebe setombu itas makam mun bede rebe tombu itas makam sabagian ulama bede sengo komi makro ana apa bolan rebe setombu itas makam ro saben bede rebe tombu ikam mabei bu tombuan ikam mabei arwa awirit arwa atas bih tak toman buambu saingkeun mun tombu ning atas makam arwa wirid rebe amanfaat kasih bede ning ilem makam arya wirid rebe napa boleh pas nak potong ngaji tahu na ngaji oleh na kaulaban sampian mantuan manfaat daga sebedi makam jadi ya mila na dan gula mator sampian mon pon tak pati kenceng si adua kia ben ngaji aja ngajujuk selamat teh entare makam taman ikan nior bah tina le kan nior si adua ki pasra aki tak langkong kan nior si ngaji tak kecokat si bu ben lakoh yang bedongku nggak ada mantu dikeker nyi orang mantu kau leban sampian panikah bila mati lakuna sadu malam mal mayit fi qabrihi orang bila mati jan kanjing nabi pada benreng taselem sajeng lanjeng ngabekal ngabutuaki ka orang si odi tosan ka orang si odi Arya kojong Arya kok bing curpo cur kau leben sampian mateng atina anak tahu ngaji tahu apa jeung tahu doa aduh are make mate atau santaon mun ki bede sia doa ki aro nyaman odi ki lenjeng umur sabelik kemun bede orang sepo mateng anan tak tahu ngaji tak tahu apa jeung tak ingat sia doa ki ka sewi di lum kopur aro beni pirak mate pan benembun aro nyaman bengkalah umpes letak gening taro ada apa nih saya apa kau leben sampian mak boleh saya coba pak saya bagus kastah pagi bila mati saya ahli tahajud roh kastah pagi ngagak beda orang mati pasti kau boleh gencer tarawih ya Allah saking ipangki gencer na tarawiyan rajin na padeban panik ka pangeran mak perak 10 salam lambe tarawiyan make pada papetong polo 2 kenceng kaulah tinambu kalau setengah telo pagi bila mate mon ki odi wah mak petong polo salam 10 salam tak tontas ja ada orang saya atarawih bekal kasta pagi apa boleh saya tak toman atarawian ngiding weh tak kira burung ya Allah betina genjer na sedekah make sakoni raja na padeban panik ke pangeran cek saking temu raja na genjer na sedekah padeban panikah pokok kalam pitinai salamber pokok bengko cek katorok pokok lama kening ampar kening kate dungi lebih na diri saya yang kui saya kate dungi ben saya kenengi kasadeka kakapi tak bakari apa pagi bila mate mon ki odi taruhan berempa bayi tak kira aja makin sini gumik deh tak kira aja Rasulullah pani ketak toman nyimpen ngandu deeren bentunya lebih aja ngediri teluare tak toman berdasarkan kesimpulan abtina secara pribadi abtina caan pekeran Rasulullah tak toman ngandu dunya lebih dari teluare make banyak oleh rampasan perang epon dut aja ngeteluare lebih na kesedekah mi beda sengot tiam bian mun kula terus terang tak sanggup jelas mi ceng kula berak ngabala opama ajunan sekelar ngalaksanaki ki kau le ngambong aga sambian Rasulullah toman oleh rampasan perang 1/2 kilo emas rebuk meni jeringkeng perak ikala aja ngeteluareh pokok beda sede mangken laguna ben sadu malam lebih nah
Perengaki kau orang. Ari berarti terapas tunya Rasulullah, terapas. Jereng sampian saya kocak berkat saya serak. Kan bila tak luang pas cek berak, alhamdulillah tak luang ya. Jadi parengi serak berkat, benih berkat jadi buk cerek. Ya marelas jelas dia. Saya kocak barokah penikah tunya saya parengaki ben Allah ka kaula ben sampian bisa madeteng genjeureun. Paringi sepeda motor deteng genjeureun lebat sepeda motor. Paringi obeng bisa madeteng genjeureun lebat obeng. Kempanga saya kocak barokah penikah bisa madeteng genjeureun ben ridhan Allah. Mun sampian andi pese andi gaji oleh na pokok oleh na pading oleh na caping oleh na jagung bungkol 2 tahun tak luang sekali. Padahal masjid rata-ratan saya minta sombengan, madrasah tak atuat saya minta sombengan, tetangga negala hulur si nyarein jeman din sampian tolos tak luang aruh ini berkat roh aruh cerek. Caipon mana bisa terapas tak berkat, kamu lebih terapas penting ben kanjeng Nabi. Cereng oleh emas 0,5 kilo, saya pun tut ning aja ngeteluare. Ongguan kaulah koncengan mulai dari gelak gulaku sampai ke deki ni kau ke baru deki mari nani kah mari diri kantong ngale kalau longos diri longos kalau ngale ke baru. Pas berak kala aja ngeteluare lebih nebagi kau reng. Penjak merelas jereng pada diin mun katunya rewa. Milan itu buaki ban Gusti Allah alhaakumut takatsur. Ni redaksi nakulah, ni keperasaan nakulah, ni keterjemahan nakulah. Manusah semake pak ka umur been jadi at-takatsur. Sewang muang ka umur been jadi at-takatsur. Pok nompok tunya. Beni alak ko pak. Benih nyari kasap, pok nompok katunya, tompok tunya. Padahal isabo sempen, nengibang arwah apa parlo na buk, andi pese sebab nengibang, ayo apa parlo na? Tekku tak tekku, ya bes tak ya bes, manfaat tak manfaat ada nginep robera. Saya teguh sampian rekening awera atau les situng 0,0,0,0,0 cek banyak sampian butuh 0 mari nulis lagi kau leban sampian ni kecokot cepekiran pak katon mun ning rekening aiseh 500 juta katon andi perasaan jember ning pikir apa manfaat PC ini kebentuknya si manfaat, mau nih pakai luar, mau parban taro, ada parlon ada, PC parban taro, ada manfaat ada pak, pada bendeng naro dulu bang. Si manfaat bila pakai luar, beli rokok, oleh rokok. Si manfaat mau nih pakai luar, mau berai sempen ben sama Arab aja yang tak kepaya lagi aja, tak kebai buntun gula. Pikir le kau leben sampian penikah mayu male tak tegerling ngelileng perempekan penikah kau leben ajunan bisa-bisa sepaling arkeh ben sepaling barakah dari tunya na kau leben sampian ya si kebai SPP na kedinier ya berapa SPP dinier ya berapa marah-marah wali nyaut berapa apa saibu saminggu saibu Allah pangeran sekolah anak pai diri buk ngutim bian intar ke pasar atau ke terminal akemi sekalian rodu ibu buk coba saibu bagi petok bagi seminggu berapa jadi takkan pas 150 rupiah tak ada pak sampian mun pas intar akemi ke pasar abri pc 150 rupiah tak teker keluar aja kan ajen langsung idek-dek ro keluar apa bolang ita cukup aja majer saya sekali sehari tak cukup nanti jari ngakemi tak 1000 mungkin 2000 mun masuk ke WC ronyon sama masuk ke WC war keluar nang 3.000 huk
Sampean kan ke WC ki guru Pak. Engki majar 5.000. Boh, mak 5.000. Ya ke WC na 3.000, akemi na 2.000. Mak item mo jak kemi ya. Wah. Mak uning bian jak kulit torok sambil kemi. Iya item mo bagun lah Pak. Ingat ruah. Sambil pikir ya Allah, hari ya setetia saksi ku laku. Sahebu seminggu. Kan soro ustad tak itang alia seragam lekan aja dong seragam. Mak tade panitian aja gula. Marah apa tahu kata dus bu. Arya beni bagi negia, dari pasak parlo negian sorry rengai. Coba nikah parlo na pasera. Kian sorry paringi teladan. Nya otra nambian oleh hadiah. Mare mikir-mikir. Ari kakapi kan beni parlo negian sorry dia. Kan nyalabat na potrah-potre kau leben ajunan. Yuk mare tengku madrasah. Dia madrasah nah. Lah berempaan songop ce apa beremaja lah masih ku tekun lah bengala tade jadi tina aja dia. Njek mare si Pak tepa kana. Are pong-pong perembeken ngibenya noreng dia. Keni ketak kira ustad atau karben ku tekun labeng. Mun bedekak bukan labeng col pak tak kira ustad ngocol jurus kunyuk melempar buah. Ajire pastilah anan kau leben sampian amain salang gunde. Tak kira burung. Mayu beker. Wak bedek kare setong wak. Dia wah tade sekali ya. Cekele diri lesona takal be nang atas pah jadi ah. Njek mayu kok beni nyalir ya keng de emak an wali santri. Tuh udah saya pikir nyon sebora bisa-bisa semeras odin kau leben sama ki kenika. Pesse kocak barokah se begal teti saksi kau leben ajuna lakuna sudu balam ki kenika. Ilan ngere nomor setong pacek bagusah aniat mengaji anak ben madrasah anak sabab makita jadi apa anak mun niat karena Allah tak kira rogi ke kau leben sampean. Keng mula niat salah maki anak dia apa boleh tak dia apa pakun gen rogi ke kau leben sampean. Setong. Nomor 2 amal ibadah sekatare maka Gusti Allah cublun tantoh sayang puaki aba bisa-bisa perkara sini kini wah urusan mengincem bareng ka orang urusan abri lampu nang lorong urusan melebar jalan urusan ngatraki anak mandi anak kulaku maranta anak si mangkat ke madrasah cek lah kau tahu karebuk hari cek sering atau karbenanan re Pak lah kok mempuk-empuk ya pera urusan mandi ke lengar deng wa ikai ding ke Suramadu ke lesuar maju muncet mandi na pas pandi tak usah acereng ba mak lebihan ben atau karben tetangga sekali kau leman gak man motor cek atau karan ben anak mon beda embu atau karben anan aro berarti atau andu bulan benanan alias pada nak kanan cereng itu mau nak kana itu kari leengak dereng are tina je kiri ajire beni tak niat ngormat tak kau leben sampean keng tak ngerti je semo are tak ngerti je imtihanan pokon le banyak orang bah tina tak usah kiri pandi ilecung cengkal jan sengak cebat telebat aki kiri kana kong langkong sampean bu de tengah sakulak-kulak kuna tedung rajong benaben deki si masuk madrasah maletak ke tondu lu gulu mak kok main sepeda aja bener tak tahu jawab benaben main sepeda mentor labu mun labu mare ni pot telah sekali pah betes ah labu wongku jadi pah oleh neben jadi bu mara mun ka anak dia cebat telebat dek emak jong mata tedun lu kok janjian ya benak kana mak amin lah jangan jan kuno calon bupati ben sibuk mulai setia jalan makat titi bupati yongku terpotong beda ni beni beda para rabu sami mulja sakak dinto pola pun apa saya bisa ya toraki manter beda perpangkian selain silangkong sampurna
Kaula ben ajunan manter-manter satejo nah siapam pol samangken papolong aku laku dengan swarga na Gusti Allah. Sagak dito para rabu si sami mulja kurang langkung onyon seborah. Doa boleh. Ya mayut ila salmi sana doa segala. Sagak dito doa na secara singkat padat keng ni doa tajam. Kaula man kaaman mator panika Pak. Kaula parlo nyabis ke Cebe Tengah ke Gus Mustafa Bisri ke angku inga oleh ijazah panika. Mau Fatihah areng sareng bila depak kawa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Areng bareng bila depak wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil ngucap wa iyyaka nasta'in sambil kertek kaki nengi dedeh napas itu tipentana kaula ben sampean. Hari benih tekan tah nyon sapa nom kaula perlu nyabis ke Rembang ke Cebe Tengah kura ke Gusmos ke angku ngole sanad panika. Kengten kula tak bisa bareng ijazah. Sambil kocak aki sambil kertek kaki wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in sambil kocak aki. Keng cek paburung ngangkui pikiran. Kaula sering ngocak iman kaman. Orang adua kadang tak depak gara-gara paburung pikiran. Ya Allah pada Pak Aki Gusti ke Mekah ben ke Madinah pada ben tetang kesilain. Amin. Jawab tibi ben pikiran. Tapi oleh dim mamon cuma-cuma kok. Cetak ke rekaton. Apa sih tadi ya? Ya. Aro malaikat bingung dia Pak. Are tolos panja dari tepak dari malaikat. Orang ngadua benih ngampuaki masuk tak masuk enggak pikir. Orang ngadua ngampuaki kuasa Allah. Allah cermet ki jek saking kok dadi pangeran kok engku pegel ki ya. Engkau ria kebailangi bumi ben esena tidak ring nolong tak ngangkui dasar dadi jan Allah. Apa boleh perak mil palagi beendir romben kun jadi pada apa ke Madinah. Kan urusan sepele ring makin memulan lemah keyakinan pun Pak. Lambok mak lemah keyakinan jek ring-ring 317 amo soben ring 1000 perang Badar. Tak nyorot sekali ja. Ring sedia ya keton. Tak kira kok jadi ya. Biari ya. Karena yo korban pikiran. Apa burung robiling aja burung. Ayo papa ya Allah manteran dia motor cukan mobil seganteng pada banding tetang ke di timur pangeran. Amin. Jawab tibi. Mak mobil cak barang ya cacil na sepeda motor. Lampu na sepeda motor mate palore sabek nengi deui lampu na bae ngak ya. Njak mara ambui jadi senyaban lampu nengi deui Pak. Semate lampu na sepeda motor. Mak palor lampu se deui se pasang nih. Are rumus diri dimmer ya. Nika ajar matematika ning sekolahan kamu Pak. Teknik sipil se kamu mesti ngajari ngaken. Ya benih tak oleh. Keng muni sabek ning kanto. Make sepeda motor aja lendek timur mun bede tatang kenyapah manjoreng ruah. Ya marah Bapak tepak. Mak letak di pengajaran sini benih kena potoh. Muncet lampu na sepeda motor si rosak. Ya lampu na sepeda motor apa tepak. Benih bahir set kedai Pak. Ingat ruah Pak tetina. Lama yuh adua arang sarang bila depak kawa iyyaka nasta'in beli 11. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sagak dintoh korang langkung nyon seborah abtina langsung nyon pamit adiminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.